byemizani hamwe n'ebindi bingi ensonga yawe niki Kitara TV kwegesa kumanyisa. Cubs Juice, taste the refreshness from the sauce. Kandi nyowe tingenda kuleka okugwa mu love bantu nyekamba gambire kintu ekyo nkuluga mu relationship en ningenda mulenu bwe kwanga ningenda mulejo ntyo obunkuba movingire on kigwani kimanyisa movingire on obwe kuba ri fees tukubaza ha fees tukweyongera yo kindi manyamu bayitwe mshani okabanonyirira. I had some guy tukadatinga kumara 4 years nindolya kimu relationship very perfect kugenda mu marriage manyire he's the right person baitu bana nyamba nyumizaki hakaraba hozinga omusayija takungamba mbwe ajwahire he wants to move on nyamu habuza nsonga ke yokumba atampe nsonga yona akangamba bugamba he's just tired nyagamba bojenye nkozereki wandi mutu okusanga omuzaire akometereza omukozi iwa abasajja leka abenda ababoda betu ati omwana wo mugambirire. I didn't cap at school. I didn't. St. Andrea was college. Ojawa St. Andrea mu commenting out. Kitara TV kwegesa kumanyisa. Tubatangirire abarozi nabahondera Kitara TV hantekaniza ya 10 ya Kitara Girls. Yes eba yo buli kyasabiti esaha 10 mwezi arebagyo iwe kyo inakora kirigo and subscribe on our YouTube channel Kitara TV. Ogena TikTok following ogena Facebook following niko entekaniza zaitu zitasobora kukurabaho buli buturabaga tuteireyo. Kyalero libasire nabaisiki bange bone ngeri twakabaire hashere yasembereyo nja kutandika ninga mama bala neiraka ngabulikiro aino mugisa omwana wa Kagadi yesazaro abasiji baitu ndi muhinda kando wa Bunyoro nkabulikiro njwele t-shirt yange yo mulimo Jepro Emporium right road down just opposite no mtamu lyango gwa Tax Park kwenda ku branding kwenda ku printing kwenda kora banners flyers business card buli kimu kyona kyo kotaga kora we got you covered. Leka bagenzi bange banu bonna basoke ba introducing then we go ahead. Yes Sharon. Ninyo Sharon wa Fair Price Boutique. Mwebale mnono okutugonza nyo nabakuturola. Mwebale mno chali. Hamuna nyo queen. Nkubasima muno abokwenda munentekaniza ya 10 eituba hiki yaho tukubasima muno mtaye omutima ogwo nanyo chance nzaya masindi wijanga abamasindi nywe namba tumire humwe bale kutugonza mwe bale kutwenda mwe bale kuwachinga show ya itwenu bojenye audience yanye kumataringa muno kandi nanyo mwe bale kumpagira nkanyowe chance bayindi muno baize mu box kangoko nibampabuza habya makeup classes wigs nkabuno iyo mwisiki we nobo mukazi oloko kwenda kunyiro kwenda kuzoka kurungi ijawija o inboxing tugenda ku bantu koraki ntubaza. Yes abatutere mwe sente ngabulikiro bali ba Cubs Juice Bunyoro's finest. Yes abali behind Stanbic Bank oja kuba bayikiro ha number ze simu 0788 893 kinana nkagana mkaga oba okusaka kubafuna Airtel 0704 15 asatu na 2 30. Yes abo no batere mwaka simbi tuli mwezi omuyaka omwezi oguhoiro gogubairemo ebintu bingi abairemo scenarios zingi ntekanza ati niyo atandikire mwebale mno kutandika naitwe nogeno omaiso hamnaitwe kampabuza abagenzi bange banu mwezi oguhoiro ogwo gubarabize bata nda kutandika na queen omwezi gukutwaire gutoguhoiro kale nyo kutwaliza hamwe omwezi tigubaire gubi era nkisimira mukama ruhanga tugurabire mukurungi kasita ukaba mu omezi ebindi tusigala tupushinga mpora baitu era nebiti biburamu kyonka tukwintuna kusigala ntukipushinga. Sharon nyamazo guhore tugubere gubi muno betu go kugende habiyona gwo tugubere gwangu hit habo kuba amazima gali comment section hakubanze kabanza ya stwara speed abamu ene kyonka tukachinga up profeki manyabwira bunu tuloke bajja kutuhondera paka mwina kutwenda mwina tugonza bairaba paka last ya comment section egi yenyini yobalizo
aloga iwe tweeting na nyokuba zibali I think ngenda kuwa masanyarazi iwe habuli video yaitu yona ateka yakagamba kagamba nyowe bano ba presenter abasime Andrew bojo mubaza musanyazo omuhaire gati nakugenda bojo Andrew laba kiki umubano ba presenter kandi nayo amasanzo ga munge yibi bojo kalenga go gatwale bai tukakukoraki kiki muno muleke kwebaza omutyo akukwenda aja kwenda acha kwenda toja mfosinga kyonka kintu kiri ngeri muraganagani mutufollowing amaja twenderayo yego mama mwebale kulibata naye mwebale kuhondera entekanza zaitu kandi muzirora ni mcomplaininga gabaitu kirongeni muziroraga ni muzifollowingaga ni muzifollowingaga ni muraga byone bitukola mujja kumara mwetegereza murama gwenye no gwasho anyway kirongi kyabyo baba mu comment section bane batugamba obera bundare he baba bane mbali batu correctinga wiki hoire yona tubaire bamalaya betu tikirino ibara lyaitu betu amazima gale tuli bamalaya hawe ensonga niga mazima omuntu munakutakulira kira mune ebintu byokweyomeka muno iya wakino wewozaho nyoti nyewozaho kibakubaza babaze ndoho bajumire bayise bayitu bajuma bene bayitu abanyanya bayitu bona babajuma biso batajumira abasajja abana kubetazire kuzana mu comment section abagaiga bo baliyoko batulete bakubaza tibaina abagaiga tabana bwiro obwo baba business zabo bali mu projects zabo so obwo bile babatabwine kana atikia leo tulino muramu ogundi yes tulino muramu ogundi okutugenda kubani tukikachikamu itwe hano hamuna ina bali mu comment section nituhabuza actually kirine kyabuzo nto muntu asemereire ku moving forward mu relationship yabairaru mu kale relationship berabe hoire asemereire kutwara kaireki kugenda mu relationship endi ata yes arugire mulene nikyo tugenda ku bantu bazao kyalero kandi kyalero ngenda kutandika na Sharon ni wagenda kusoka kutuha entekereze yaye amutwogo nyonko muntu kikusinzira relationship arobo kusanga oli relationship tugambe nko muntu inambalo osweirwe kyonko genda gya kurugo mbufumbo mbalo oli obundi wahikaikirwe ira no sanga obundi olombufumbo kyonko muntu wamujwa hajwahire ira hato genda gya kusanga mbalo gambira kanse gukengende oina kuba no yeyongere no muntu ndi habuko kuba wajwahire ira yani wo kuboina y'abana already abana hatimbo mwana akulemesa kumuvinga on ariho kuba ohikirwe kwagamba muntu na kuba mu relationship asoka hikuwe ahule kwemu hati nyo glorious tinja kurugamba lindi habugamba mbu omuntu wange nkiyamwenda tinkwetaga nduga hantu nyangane kiyalero ebintu byona mbihimbe ngende mugenegya kundoro gundi ngarukire nabyongere nyakagenzere no tikijja kuba kiti ha point yenyine ayo balize hasaide yange nyowe nka chance I think omuntu iwe wena ali mu relationship okwo bwe kubehoire take some time twara kairo takakozere otakagezere mu relationship endi bojo relationships zine zindi bojo zikutuchwa ogena no tamu relationship no muntu no mwendera kimu no mugwe bya love biri serious no gwera kimwe kigwe kya man nikikukature kigo akaire nikaika bojo omusajja nakugamba we chance omanyire njwahire tukoleki tuahukane ogena no barabara mu bwire bwabo boteiremu attention sacrifices zao zona zokozere no barabara mu hati bunkuruga hali musajja ngenda nkaha kandi obi nayo musajja aloko otalikwa nago mu iskali mu relationship okatekeza mbu bakwahukana immediately agenda kuenderaho it's a lie tikikusoboka nyokuga abasajja bakwana abakazi bali mu relationship kabali omusajja osano mugamba nyikara mu musajja baitu takanswe takanteire hempiraga yi tutwara abana bali habiro byembaga byabwe kandi obatakateire hempeta nina nyo mukuru kwange kikwenda kino soka bojo no gumisiriza mutomanya mu ekintu kino mukusaki kwasaganya mpola ni mukisotinga out baitu bine byo kugama ntingu no guruka hano ati banchi bakubihizo kati to kuguruke oyirukero ofunira omusajja ondi aba nyo kindora abantu banu bayisana oba
obiro bukusinga ekyokusanga kuno gyagaruko kisange nakuli ati kenda osoko gumisirize bali kandi abasajja abambojo babuzabuza relationship nekyatandika bakuolekya love ya mani nogenda nogwa mu love ebiri serious baita akaire nikahika nokusigara moko nayehindura abahembera olunde kumuhindura onkwano ngambire it is death and life for poverty and for riches by nyong ngamba for riches and for riches tibirime bya poverty tibikuyi akaire nikahika nowe hindura olundi maybe kyakukwaina na expecting ngati kiri kubansobeze nyikaza hansonga mbire chance okozere kino na kino baitu tukikozere tuta bero kwikala ko kunjajinga bukenye nkyakaronga mente onchayiro kugenda nka bata take ekintu tikikwangu ankeke kyogamba nibukyole nagamba atiwe kwato omuhanda nkuchawire ata nkwaina kumuvinga on tenja kukara nkulinzi baito kumuvinga on omutima ni gukuruma baito gwa kuba kuchwire muno omutima bujobu kuba ni gukuruma nyomba manyire kuba mu relationship o manyire halogaru kati nkayo batakaswe kibaka kuchere empeta tokazaire toina kiwaka kozereho mu bufu muri in fact you're not even cohabiting are boyfriend girlfriend are relationships ezikuwa hopes ogirolera kimu maliko eri perfect ekubwera in marriage mugenda kuswerangana yes noba contented nogamba ono n'omusajja wange agenda koraki kuswera. Then after some time na you know kandi bagamba the man always knows what he wants. So omusajja abamanyire kyakora baitu kandi omusajja ogokye kikwani kimuletera kuhinduka omanyire obwire obunaitwa abakaze haro obutukole ebintu ebikusindikiriza omusajja akora kikuhinduka kandi ati blame tugiteka haki abasajja nogaruka onoga omusajja wanga akahinduka omusajja ono kiki yenyine kyamuletereze kuhinduka muntu akusakera nyekyakara kahinduka hataro nsonga emuhinduire mpaka abahensonga okurora kwino mako araha bakaza baino orwiro buli kimu kyono inakuungana omusajja obazesa mukago inakuungana kiki yakuleta obwire buno obayirenka hana abaisi kyobere mbaisiki iwa bakino bazote lero naye munugeho chulera lo mutunuro gambe bali nabasajja ochulereho ali abakore kintu baina kasonso baba na kuprovokinga arole kyogenda koraki no aro chance omuno bgukuhingurana omuntu no mutamia omuntu waguhingura ne mwibiri baitiwe mpako bayiro mbakazi no muhondereza buli halako kaire ko no muntu muhepisi ikingezo kumanyisa omuntu obukwatuka muchulera onatane alero kikibire bino kata kubazaga atinamu nagamba omukazo nakubara kaki omukazo nakubara kaki habakanchuleireho baitu gali mazima omusajja ono wokako halokanga mukambu halira kumuteka akazi takwe agenda kukwata omuhanda ni hata nke kuserule emirembe haleeri niho jakula omusajja ahinduke omusajja agakuga saha 2 takyagaruka saha 2 ajagaruka saha inakwenda ijana abakoleki abyame buli wakuja na kuungana buli wakuja nokora ki buli wakuja kimuki ebite mubyendo bireke sometimes abasajja bantu basima osakora buli kimu kyona otakuungana like no peace of mind baitu na kuolekea waja akora ki aja kumuvinga on nenya abakazi timusima oyesango omukazi omusajja akolere buli kimu akuteremwe sente nyondo like examples abana omusajja nakusomesa na mara kusomesa bo graduating iraho nibono kengangu he's not your type. You understand? No endaye kufuna omuntu ondi. So sometimes abakazi nenyemo babuzibu hagati yomu. Kandi abakazi byo bintu ina slogan ekugamba we don't settle for less. Exactly. Niko tugamba baitu. Somehow take your time. Take your time budinyo banzokire. Sokokire. Obanzokire otaka muvingire on kugenda mu relationship endi. Kandi kye kyogambye kuyinimba abasajja bakoraki bahinduka because of reasons. Nyokamba heyo sad story yange. Obeka ba 2019 tugenda genda mu COVID I had some guy tukadatinga kumara 4 years nindolira kimu relationship very perfect tugenda mu marriage manyire he's the right person baitu bana nyamba nyumizaki hakaraba hozinga omusayija atakungamba mbwe ajwahire he wants to move on nyamu habuza nsonga ke yokumba atampe nsonga yona akangamba bugamba he's just tired nyagamba budinye nkozereki wandi mutu kandi muisiki kuwa zika said because I remember by them to went to dating like
atabe tinjaga mambo akaba munaku muno oba mugaiga muno akalao na kya yeya bado byafunye contracts na bajungu yataje kwatira sente mu dola yangamba kozireki ajwa hire namberi ya ikaraga ya rugano okuga yafuruka yagenda tiya kugamba na alagi akanda kungamba ki akangamba kugamba jwa hikankachura we bada temyake ogo amazima galaka akabata kwenda kionka omayenko muntu muno mubeisa hoga nagamba tono bundamuleka ndagenda emyake na relationship emyake nabo atero stage akakusisiro bwire okabwinga abo nabasajja bandi nimbebi ngaho nabakunkolere business oba bakumpa ile future ya mani nimbebi ngaho manyire niwo mpaka baitu musajja ati ndikuganya na mberi hono kali atoka muvinga on oba mutima gukyali time kuhilinga ngatwa sometime kufuna omusajja fine kala abasajja bandi bakaya bakunkwana benyo omutima gwange kandi gwendo omusajja ogo it took me time bujenye kukira ku muvinga on kukikiza anti nankandekereho ka moving on with my life nindo yake munabale bengenda garukira nabo bagenda consist obwire but kan katsoke tugaruke yake ku muvinga on okitaira rubaju when should someone be in a relationship when he or she is ready nobo kubali musomero even if you're 12 aliyo kyoga ndio yasi haisome utakapolini I didn't cap at school I didn't St Andrea was college ojawa St Andrea mu commenting ngao muleto bujulizi I didn't cap at school mu batutereo ndio yasa wewe bwana sibaja kuswaza not kudupa I'm standing on the truth sinzira baitu mpaka obo ina hakanywanika waka hapo bando mwisome ko tukajina bojo to bibi zayi wewe baitu as long as you're 18 and above, you can be ready for a relationship. Yes, you can be ready in a relationship, but nyonkuru ebintu bino. Yes, you're 18 and above, but sometimes for a girl child, nyonka nyowa, I'll use my own experience. It is better you first concentrate on something else than entering into a relationship. Kuba sasa nokusanga omwana muto ali msinia 1 senior 2 na wala setasa kuchula heartbreak and you're like by the way generation stages zimu na klase zimezi nagaba antu aidaro okimanya musinia 1 sinia 1 niye jira abana bararu na sinia 2 akonyonga kuitoka kawani cha joining sinia 1 nibonya akafuna ifuna yo buvyo wansi bwange ntandike kwerora nko mukazi ntandike kufuna bako nkwana bwana like nyamira mampati nibona rohi yes nibona kandi no boyfriend aina kugamba ono lakimuni baraka bojonyo okuzoka kulula kimalini ego banyo kikanyamba nti nobunya bayini nsoma was a very busy person sebintu byokweleza no abantu yamujja kunjulira me I did that in school and also in the environment enyasomeiremu tibaikiriza gebintu bya coupling however much tujagama nti byabayoga St Andrea yo kiboko akwa mpijuka by that time tuka Albert na Sharon by St Andrea ntigitinira kimu ali amigo era abana basomera Andrea abana bobwisiki yese bimu byabamuganke somere ndiyona baitu bitabeyo nyakolaga kimugana mu class kuzana mpira obomezi bange buhoyere kuba ati bebino okusanga omwana senior 1 senior 2 senior 3 senior 4 na senior 5 kikusinzira omwana asomeye mukikaro kyokuba kuli nagamba boje bizamu bojo omusomesa ati anawali kula kuchura heartbreak kandi coupling ege I'm going to move on yes le muna unwanted pregnancies dropping out of school band mwanze musome mutagamba tuli hantu kuba amagezi mu mugende mu coupling mu isomero it is not concentrating bitabu byabo baitu atekinde kindi nabazaire nanya muterera abana banyu omuzaire no omwana otamutere mboko baitu mubalirize obaze ogambe mwana wange kinu toyuketaga kekyo takibaza okankaterwa twena kutera mwana bukobo omutero jamurarura ojamurarura yobuto kyongano gega muleno no rugamu no gamuleno baitu atekyo na kurora abazaire ahero kubambi muleke kutera abana kyonko mwana mubalirize habukano bwobo mojamu egombero namugamba busaha kusa kwenda nyongeri nkwenda omuzeregezaho kumuterera omwana asogenda akora ensobya jukabate mama wange bigambe biyangambire bate kinde kinkuraga bibabiro mind tibakuha abana bwire baitu bagezeho bakulekera abana abakozi hati bodalekero omwana omukozi ali myaka 22 obongo bwabo bukutekereza kuna hati omwana wao bakubani we nasiba munono mwana wao trust me agenda kumegesa emize eyo tandiendeza omwana wawe kwega kubati wo bwiro
omwana ali mu stage eyo okuba n'abasajja ainoli ate omwana wawe nikege akenda kuba kandi nakula ate kizibu mbalikiri Narora. n'abazere bino bakuswaraga kubazana abaana baabo bazere muleke kuswara okusanga omuzaire akometereza omukozi iwe abasajja leka abende ababoda baitu ati omwana wawe omugambirire Baitu omukozi okuterera waki. omukozi okusanga akuterera omukozi ebyatakwetaaga kyonkana waina omwana we alesere obubere hakifuba iwe omukozi omwana ogwo nawe nakora nakora baina kale find baina Aina advantage bakyala omukazi na naabo. disadvantages nyingi ariho So emirimu ina- omukozi Okuba akwetagisa nakora. baitu Okuba n'omuzaire baliriza omwana omuleke kuswara mbunya omwana nge ndamugamba nta okike toina kuswara hali omwana waawe musobole otherwise ojja omugamba kumukanya hero enkyakala kwanguha omwana ogwo amanyire when to move on in a relationship Yeah. atamanyire how to go in the next class Relationship kiyigira Okay. kuvinga kyonka ate omuzaire bwoba nobaliriza osanga omwana nobagenza isomero tajja kwenda bojuba isomero ajagamba ati mama wange abihulire garagamba tikakala nangamba nyonya ati nagadadi wange ate okusanga Gloria si wabeera ina abazaire batyo I used to- nakubalirizaga kyonka My ate aromba dad. okusangira abazaire abatakubaza mbunya omwana nge kale nosanga mbu mukeke ogambirira omwana we ajja kuculera ate omwana ogwo ajja agamba malina nyewe mami waye nkubaza ebigambo ebyo okike kyonka omuzaire otatera mwana otakoraki iwe kwata obalirize mbu omwana omusobole kurungia hero kotakwanguha akimanya abasajja bazibu amanya bali bazibu batu nisigikira nemyaka eyahikiremu kuba le conversation ezokutakusa agamba omwana wa omwana oba agenda mu Onyangeji. secondary omwana oba agenda mu secondary akuba namanya buli kimu trust me akuba namanya buli kimu bamanyire ebintu kati secondary nomuka omwana mukumwoleki yake akulola ki hativi kandi nanya akulola bazere ki bujeni hasimu mulekera okungana abana nibahura Ego. mukunganire Ekyo mu kibazeho. kusiika kibazeho musibe Bagamba hasimu nibatandika hasimu kungana. bejumulege hasimu batuzire otaho mukabali bakunganirege mu kisiika bakunganyege okwo mu kisiika Abaana natumaye mu kisiika timukungana omwana awuliriza ebiri mu ejja kisiika obo bimanyire ate ogwo omwana obwo mukulize kwe omwana akukwata akagenda kalinguza kisika kyabazaire bayi ogwo omwana nawe utakuba mwangu kusinzira nkungana type kibantu nyaro omuntu akute ate mugenda mu kisiika mukubani mugenda kukungana muntu mukuba ni mukungana mpolo kale mpora ebintu bino mukusaba nga mutakunganya tubalize hasimu twemalireyo oba nkubamanyire kale kiri kiniga leka twejumire hasimu kale abakini mwejuma mukusaa kubaza Kama ebintu habaho that byokumanyiirawo peace talk n'omusajja kugambira let's move on buli omu akwata gwayi pressure zikukatula agenda agamba ate n'abajo kandi kyali nosanga olundi mama w'omwana relationship ende yagiremu eko affecting either omwana kuba sometimes abamama bagenda n'abaana baabo nosanga moving on in the next relationship baite relationship egekolaki eko affecting abaana oba rugire yata healingire kulungi kuleka omusajja you understand first setting naiwe nkaiwe omukazi first abo heal kuba nnyo mukimanyire nti moving. okusaa kupapira ekintu nogamba kanyiruke ngende kuno nowejjukya kandi halo olugire kikwenda oluge kuno omanyire wewe kuno kyangire mutwale obwire bwakaire bwawe kaawe ego bintu bihakane buhakana baitogere ago nigo mazima yes katugende omurango babukama baitu tujja kuba ntugaruka mu kichweka kete kya kabiri mwebale mu Cubs Juice. Taste the refreshness from the source. Nkusima Kitara TV habwa entekanze nongei mwina kandi ninsaba myenda ya Kitara nywena n'abantu nywena mujumbire Kitara TV mubeni mugirora mikutu rundi address zikuja kubona zolekwa nabo ekyo nimbagondeza umulimo murungi kandi basaba mugende mu maiso nokutwara ubuhangiro n'obwaitu ubukama bwa munyero Kitara mu maiso. Cubs Juice. Taste the refreshness from the source. mwebale mno omurango babakama baitu aba Cubs Juice yes Bunyoro's finest enamba zabu 078883 ojja kubano hika aba Cubs Juice obufune ya kajuice kawa kwa mukoro birthday party oboli mtaoni yes okusako hiki Cubs Juice tukyali hantekaniza yaitu ya Kitara Girls Kitara TV kandi hari tugendege mukumura tubagetu ino mulama gwaitu gutukubazaho ogwa omuntu wena omusajja oba mukazi asemereire dihi kuba na ruga mu relationship oba na moving on kuruga mu relationship yabairemu hari tugendege mukumura ekyo nikyo tubayege ntubazaho abwirobo
Yes, oiro hati mawe. Na break up zikanyire muno mu town. No mu Uganda mu break up nyinga abantu bakwawuka na nyinki akala musana Rwebagyo. Timaye halo buzibu abandi bagifoire kyo kuzanisa. Abandi nkulagani babaza backup plan. Nti okuba mu relationship eno oina yo backup plan. Backup plan ni era. Ndiye relationship kwekugwa okurora. Wena hokuyirukira. Backup plan niko kuba katugeze oina omusajja waawe. Kyonka oina yo omuntu ndi harubaju in case in relationship eyanga. Wabona omusajja mfuna misunderstandings ntito. Osala no garuka ku. Oina nambero kuyirukira. Oina halo kuyirukira. Ege ba backup. Bwangu relationship kuba ya mali oba bye bisuba. Wati engeri Uganda ne fokera abantu relationship baswenke kyo kuzanisa. Agamba kanfunoli n'abana abantu nka basatu halaini. Bati omuntu agenda agya kufuna backup plan. Akwaba muchira omutima. Akengere nsini ogenda agya kusanga ino omusajja wenkakura ruwire. Akulira nobundi talini wonko woyendeze. Kyonko ogenda kusanga obundi oyendeze omuntu ne bukyanye nkana ogamanye wende tukangire hano. Mwage kuranira abasaiji. Ijezi nkaba TikTok omamusiko bataka is kafti queen oba kafti queen. Nkamara TikTok. Katero mwana obusikisazi nomusajja wayo basweye. Kikumasa na bitu tubati. Mwage kuba konkona we. Kabaje bakule nyowe. Bine byatindwanira musajja atindwanira musajja bikanga internet. Nyo musajja timurwanira, omusajja timurwanira nabasajja bakakanya. Ati aniko jya bakakanya nyekyo nkeke ntyo gama manyambu ngenda amurwanira tinkurwana. Oso ogenda no rwanira omusajja wo kurwanira we owo ogenda kutera. Ngo omusajja akurana yenda muno. Kyonka wali mumbo ogenda kurwana. Kurwanira abasajja bagambe buli musajja wo kurwanira. Alo omusajja otagenda kurwana alo ogenda kurwana. Nyo musajja wakwani kwendera kimu. Mukago nkurwana ya dentaina mane. Obutere kurwana mpora. Yo kizibu kutinda. Akiro moving on. Immediately banya abantu abali relationship kumuvingira on immediately tinyina bwiro obo kusiisa manyo musajja manya kandi kansokendi nde nkulinda biki tinyina bwiro obo era musajja nyo kutu kwantu kyayo kana tipa tap I move on abantu abantu bakumuvinga on mpabuza bwake. I have a scenario of one of the people I know nti iwaka ba relationship no musajja bali bato yes for long bayigana okuzala omwana but you find mu situation egyo bayino mwana okyalo omukazi asetolingire omusajja akulibata omusajja wakulibata akwanoli kandi ate abakazi tubana kine kizibu omusajja wananka kukwaine ogenzera ati kandi kurumba omukazi ali munju ayino omwana notandika kumusindikira ebigambo nomusindikira kino kandi akikusinga kuhuniriza nti at the end of the day omusajja ogwo nagaruka nagarukayo nibakudampinga me I've seen a scenario of a lady in fact yagenda na TikTok nga kukwandika caption nabusindika kuli nahandika caption nabusindika kuli mawe omusajja bwakurugayo kuli. Imagine omusajja akutera semaka ugamba rugomwango kwa to mwando gendo tararaho omukazi wanga agyagaruka nkutane byawe bana nyo ekizibu abana basikimu kulaba mbi okusaku nanko omusajja atena ngere ogya kumunanka ino omuntu ayi wakwenda omusajja abana ndo omukazi akubana amwenda nebwo okurwana bakubana amwenda bakata ikarayo nebo abasajja ebyo nibyo bakora ikarayo ati okunira agenda akora ate okulira kintu kyogambeka abasajja nibyo bakora. Society inengere haire abasajja betu ejo kutekereza uya naturally polygamous ebyo bintu tibi kukora mbomezi baitu buno babulikiro even as women we are naturally polygamous tekeneke mujja kukietegereza nyawo niho ngambira nyo musajja alakolera amanyanga gayat swi nifunira omusajja kandi nyowe tingenda kuleka okugwa mu love bantu nyekamba gambire kintu ekyo nkuluga mu relationship en ningenda mulenu bwe kwanga ningenda mulejo ntyo nyongamba time twara kawe okire kizo mutima gwawe kandi borayo yakaine no musajja obo funa kairo banze weyombeke nkai wo mukazi ofune makasente kawo manye no bundata mu relationship endi bikanga nja kuba nyinaki entandiko of course bagamba busaye kiri permanent tubana abana baisikina yaokana naiba ati munywani wao they come to you na kusobora bojo kinono wajekina maybe musajjo nyakataita ko kumanyawo namugamba ito musajjo gukikuhire yo kyonyine kitakalekera okikora akikora no barahimbe mbundi yawe 10 ukagaruka mu makago
era ajja kusigala n'ayenda n'akugamba leero lake omusajja ogwo munaabire after 1 week or even 3 days hati okurora bali aba ko batamuvingire on hati ni nkugambira itwe enyowe nkanyowe nyomba gambire ge buli hakubanza tingenda kurugamba lindi ntaka kuhikirwe okura ngenda akwata nkuhikwe obunkururambu njuwahire lero ebingumisirize bihoyireyo hati hanu nkukakasaho nobunkubaga ntoza gondi mbali nkuhikirwa ninkwata omwana gange ningenda ombusinge nimuvinga on nondi tingenda kusoka manyambu kansoke nkire manya kansoke nkole kibusayi kandi nkuba ninkiyarugaho na handi ningena ninsuweru wayi ninya bakututali baniza baina nya ba best friends ninya bakututali makaga abantu inyo ba best friends nibo basingire kuchwa makaga abantu nyobo jobo ndandi mu relationship tinkwenda advice yawe ati bogisaba ngokusaba yawe nkujo mwawengu chance aroho buire bo muntu okubano yetaga aro muntu boyetagonyumye arobo yetagonyumye kikuruma nibo otera bakuha magezi nibafoka babi komamu ati batandika kwaja fake friend nojano hakulunga omuntu advice wewe omusajja ogomuleke omusajja ogo hali bihikire muleke nyondo kyokulura abakwendanga nankabahuwaho naye kozesa common sense yawe nkabahuwaho bine byo omusajja ankozere kino omusajja ankozere kino bojo mango taicha kuba amagezi agangi akuha naiwe okugamanya era no butuku awukana nyintani wagenda kwanza kuseka togenda gahondera bumukwegarukamu omutima gwawe kugamba ki gukungamba omusajja nkumwenda bayitambihize hati bigumire nkozerenta kwa hulo omusajja wange ningamba moti rabaho kuno tubaze nyowe omusajja okurora aroho omuntu kugamba agenda kuolekya katuleke kintu kino kiteka abasajja bonkana itu abakazi haroho omuntu kuolekya red flag zone okwana olinda omuntu enake kutere nibo manye ntingo omusajja ono hati otibakunyena nina laddu niwe kutere nibo manye ntingo hati anti supposed kuba bairo omuntu waba nyo omusajja wakanyolekya wakunyolekya red flag zaayi nkwika kali ningamba baitu wewe kiki kanya nankirano mubiri kagwampo aho ande kisinga kunsemeza abasajja baba gamba mazima mukyali nomukoti ego kyonka kyonda ataka kuswira nakugamba gebintu nobigurukya amaiso nakugamba nyowe kale maybe buli muntu abana bali uzengera akozira because me I believe in marriage first before having kids bera tino bano datinga no musajja nakugambaga nyowe nkwena nzala abana then nibwo nkoleke hatikana muikire kutekinga bumwikire kutekinga next step omusajja akagamba nyo nkusoka kwenda omwana nogamba no okusoka kukolaki kunswera hatikana ekintu ekyo abagana akikugamba iwe nokigurukya amaiso abo kuboli mulavu okuchikenga so na values zanyu mwina kuzmakinga obanga mbo oti amukyali mu courtship omusajja omugambe nyowe mukalake I believe in marriage first then we have kids buramu kuba mutakwikira nzanga nebitekerezo then you let yourself go ni mutasisiranga na bwire you understand because me I believe bonkufuna omusajja wena oba ya somewhere we are talking to the talking stage me I will frankly tell you it is marriage first. Yes, okura kugamba ntingo gena kumuvinga on immediately kuligamba ntingo gumya gagurukayo no muvinga on immediately okuba nawe ina bintu byogumire mukatitawo but she took time no gamantingo hati hano ahantu hano ndemerwe nikyo kuri abantu bengi bakusisa obwire bwabo notanika kuchura amaziga omusajja maze nawo myaka manyinga ha nibwa kunyoleke beto omusajja ndi mugumu atagana abikuoleke kandi kino by the dadi wanga ine kintu kiyangambira nti abasajja boba no musajja mu marriage or relationship and you start making plans no musajja ogo plans ezo no mwaukana tizemerera if you're with a man in a relationship na kugamaga I will marry you in 2026 oba 2027 okagamba nyonda ikayodi kibiki then mukafuna mo obutakenga ngana mukahukana no warafuna mukazi after 3 months if he had prepared to marry in 2026 niboja kura banu nkaikala no musajja ogo afunira mukazi ondi amuswaireira another plan was there and he continued with the plan. Yes. Men always know what they want. Abasajja manyike kibakwenda omusajja nobora mumbeke myaka ingaha
2027 mujja kuikayiga empeta tojja kugifuna we myezi 3 wamojja kugifuna omuhyaka wamubora gumisiriza Take your kuboka time. kitahamu okimanyiri Take your so time bora ku mukazi. gumisiriza ebako ojja kugifuna it is not a must nti buli mukazi agezaho kulinda omusajja era abahikani bahukana baitu ate ekizibu mbali kiri bwire buno Glorious okusanga omusajja oyinawe akukwenda newe okumwenda kyonka omusajja ogwa naye n'omwisikiondi oba okusanga naye omwisikiondi ola omwisiki okusanga ina niwe akwenda muno kyonka iwaro haha amanyire ajja kusisiraho obwire ogana naye okusanga omwaka gumu guteire ogwa kabiri ogwa kusatu niwo gwo omogana gya kusanga nagaba kinyoya byange naye wewe bihoire tinkukwenda kyonka abaire akurohoke akuroho obwire obwona iwe obwongo bwona busomere haliwe okay ate okusanga abasajja hero okwo mukeke okwata akakwenda agamba we nankaiwe nkola twena mbalo jja kuntwara bwire buno okay kyonka akukala nakusisira obwire kenyuma niwagana nikakora ebibi byawe kandi okimanyira kusisira niwagana gye kora ati otabe murungi toina mu magezi nakora mbuno okusoma otasoma mbiwerere okakanga musinia foto ina rugendo nawe otakimanya bakusisira obwire no hati niogenda gye kusanga niogenda gye kusanga omusajja oinawe kyonka tokoraki tomukenga kuna akolekya kindi kanti akwinawo kizibu kiona hati niongenda akugambira nyowe tinja kwatanduga hombo nkyagenda akira nkwaina kumuvinga mbe ntabwo biro bunsisire buli bwingi hano ekyo kukikora omusajja ogo bayota kumwende bya love omusajja okumana omwenda n'omwenda oba omukazi n'omwenda bojja n'abasajja mukimanya ali abasajja bachura baina abasajja hero hano bolekya mboti bachura baitu deep down nabo bakimanyira mazima bagamanyire bachulira nyogo omusajja nkamufunaho batabakurai baby omusajja akwendezege omugambe ge bugamba nyombi hoiro tinkayenda nachulira kimu abuli nachura kikumanyisa kuba nakwenda love hearts tinko bagamba kumuvinga on kibaha chance oikaira obwire omuntu muikaira obwire obo kyonka kyenyuma na kakasagenda kuswera omukazi ondi agenda akora buli kimu akimukolere okay hatongambire mbuna bonki ali nambanze nkire nkukira ndi babakwata oinakira habwensonga bogenda mu relationship endo tasokere kweho bwire cleanse your heart set new values set your own standards nkomukazi anti ogambe relationship yahoire kano omusajja alati this time around nkwenda omusajja alati yes kuwana abakazi benda babakuwa ebintu byokuguma out depression in hazira noba depressed ntingo manya omusajja kino buli kintu kyani kikutuntuza kandi nyekinde kinyabone inya abaisiki aba na boyfriend kyalero then maybe you break up the next week you're having another boyfriend relationship is after long relationship tizikira kuhangara za 95% of the relationship are time abokuba nduge mu relationship no more for long then byogezesa mukama byogezesa tizikira kuhangara mukira kuba mukyaina mukazi no hata mazima gali Glorious mbere mu musajja mazire emyaka 5 okura abone kintu kyona kumanya okura nogendo maiso atogenda gye kusanga obundo omuntu okwirukira 30s okay omusajja nkiyakugambire ogenda gye kusanga omusajja akakuswera ikaremo omusajja akaleta kuswera empeta mbubaki kale obaire mu omusajja obundi obaire ina 25 kyogenda gye kusanga omusajja mbala yihindulire okwirukira 30s hati ngambira mbona bonja kusoka nkira omutima omusajja nsisiro obwire bwange byona mbikozere ngerezeho buli kimu twara kerekana na 50 atinye ekintu kiri tinja kwikarantaina musajja na 50 kandi omusajja mu musajja nja kurugayo ngende na handi na Sharon mu musajja ogo bayiro zaire yaira abana yes beta naho genda ku shifting otyo bangu bwa yes arabugambe enough is enough baitu bananye mukimanyire ntingo relationship empyaka egyo niye ku healing sabwangu ekinte okurora kibazeho woba mufundire misunderstandings no musajja kali katugeze mukayikira nizanga nati tuwa kukaine a new relationship ege yotahiremu niye kuyamba hokora kikuhilinga baitu boikaraho no tekereza lo musajja memories in for memories me I move on immediately so that I forget those memories kakugambire nyonko omuntu tinyenda kusisira omuntu obwire kana nyomba ntakwenda kukola kusisira bwire bunda nkimanye nti mbaire mu relationship nyino musajja wumkwendera kimu nkimanye no bunda
immediately bunda moving on kugenda mu relationship and nothing is going to work out habwaki nkyatekereza haloha nkyatekereza hali makubuye owundekerenka enyuma kikumanyisa titugenda kuba for long kandi na ex wange bwaragaruka trust me nja kumwikiriza reason being mbaye ninkyamwenda mbarora mbaye ninkyamwenda that's why nkugamba twara nasigalaga namurora nange ayo on omuntu mugambira hatono wakukaine mpikirwe twakukaine kaida nyuma ene itisa x aba x kana kwa nyuma na nyowe nikyo kimobo mbangenzere mali kana hali nyoni ongeza okugambi hali omuntu ogama ntingu hati twakukaine tinkwenda I will not find reason yona kugarukira hati twakaine kaida nyuma itisa hati nyoni hao nkugambirege Glorious nyowe mbalindi obunkura mpikirwe nkuba ntasagaruka nkuba nsimbwire busimbura okubogezebwe no maiso burumba maiso saugaruka nyuma bokuboza iro omwana ogaruka mbe kutabara fi busaho kizibu kandi ogira nkugamba zitabara ngamba zitwalega isomero iwe omusajja akugamba nyowe kuburano yenda fizi oyina kusoko ojozitabara ate kana kubano etaga kamanyiro kokwenda kusoka kubanza busayo ngona tubondinga no mwana wa then you go somewhere for cooperative hati obunkuba movingire on kigwani kimanyisa movingire on obwe kuba eri fees tukubaza ha fees tukweyongerayo kindi manyamu bayotwe mushano okabanonyirira obwire buli ati chance niyo kugamba enye mujja kukala mulaha aho togenda kusanga omuntu akukaza mbe akuteza mbe omuntu akukaza mbe aho nakuteza mbe love ya man ni mkuisana no love ogiba mubayitwa romba logenda gyagamba ko mutayisulize okuba bikuhikire no ura oyine bihoyaho ya mitima hano nakuloba yorwandagira anta omutamba kwa nyuma bya harobo gambe nafize ati no kugambirege omuntu simbure ekigero manyiro hikirwe hatari gamba kyalero genzere togaruka nyuma emwibiri bagana kora wiki emungere bakagenzere bintu obigaruiro ogarukire hadiru obugenzere bimu obunkuba ati nyo chance obunkwa nimanya tinjagenda bantu omusajja wokuba n'omwenda otangana abakino ogenda n'omukazi wokuba n'omwenda alonso ongezikwanganisa bantu kino kintu tutera abasajja tinkwangana manyire nanye nkyangaru nobakuba ne bakutera tukasoti ngabagana kugambe tinkwangana biro bina abakazi bagambire biro bina abasajja nibo bakwanganaga abakazi tubajyanga abasajja munjo yombeke mwana mumpangisa abasajja bakwangana hata omusajja kimusara kita mumpangisa mukaba tugenda atika yakunagamu wasigara muwe no ati tuninya bagama mukiaenda kuhilinga sasa nakumuyunga healing is not healing in the man's house mama wawe genda mwasenga wawe genda kandi abakyalo tibakuseka ofumbo bukulemere kandi ogarukire hazijja kabundeme public opinion does not matter iwe mental health yawe niyo kumatainga kusinga ebindi byona banza mu bintu byona tujja kunsanga nyanukire ninyisana kati mbu habo kumama wo musajja akandika banye 2023 mwavombo inewo nyowe ukabokeera on immediately 2023 go mwaka nyoti ndigwewe ati nkeke ngamba okumuvinga on immediately kikubani kimanyisa bomwimukire nyenkyakara mwafuna mo butakengangana mukale mwalikayo hali muikire for you already have a backup plan kwa kirikiti no nyebintu ebyo nkulaba bikola haba girlfriend boyfriend kugamba ntingo omuntu okumuvinga on immediately tikikumanyisa ntingo mukerenye kyakala mafuna mu busonga obo mu busotinga hariho kukeranye kyakala katugambe relationship mubaire musoire muzaire n'abaana mukusakunanka mukakiraniza mukagamba omanyire tulemere kuwatagana tukoleki tuwahukane mujja kuisana aba influencer abatola social media hati omuntu omusajja bakuba kugambye takiyakwenda nkuhilinga biki
okuhilinga Woman Wako wairo over- inabiringa. woman over- I'm going to get barabaramu. someone else. Yes. Immediately. Yes, I will get someone out. else. okuhilinga You need boko to wainatula oina conceiving a No. That Okuboina situation atogenda gya first. kusanga omuntu olubasiremu nkugambire gyogenda kusanga olina ebikunankira ebingi ebyokumisiriize Omusajja omuba muli mu relationship aba indicators ezikoleka nti omusajja akozereke akujuwahire omusajja abali nagaruka saha ibira tankagaruka saha mukaga gwa mukiro omundi nagaruka bukeyi omusajja abali nakulekera katugere sente za kameza jya kugamba nyoti nyina sente we sotinge we yiye omusajja ujja kunanka rundi no nakugamba hati mfunire meeting tutingi agaruka ebintu bya mulingo natagaruka muka meeting ezo zitahoire kyalero nyina meeting nyenkanye na meeting nyenkange ndahad ebintu bya mulingo go obo no ikaraho no goma ntingo omusajja nyonku nkulinda I heal bantu enyonku banyirukiregeire misinde planning on how to live. Okutandika ku planning nogamba hati Kila ekintu munati- kinu nkirugire munta kila munata akuhakira osabuta kipapira gama ntingo you move on right oina nkomuntu ayina obwongo oli supposed gamba omusai John ahindukire muno ekigaruka okisakubaki nsabuta kiyenda kisakwijja kiri kyamaanyi rundi nambinga kubanju wahire notandika kutekaniza emikoro mu makomo ni ntandika kunanka kwetetenka nyamporo ni example ibahege yarema na wakekara maka kuno aina ebintu ebyakoraki byakusetinga akaliba tabuli batana rugano nagaruka hali nagaruka mu maka and gano people started judging her kyonka nyonka nyogwe kikansemeza ate bakandi benda koleki omuntu akolekeze red flag zona ziyazikimbira mezazi ogenda gya kusanga yasasula garent Bali na wakati takiazira red mbwire flags. kanola kimwe sente ozirora Nacho tuzina Nata wakati na Kionka, red flags takora- tubanze tuzibaze takiasasula bonazo rent ati red flag za abakazi ebiyakora gera atakiyabikora ebike Ah, iwe signs Kuteka kizo kusakura emere ko hameza. musajja miso osanga abasajja ne bakungana ngu nyogwa omukazi nkamuleka kwati yanteraga amaizi go kunaba ati banchi mumanyire habwa mbagambi seriously I've had issues like that abakazi nicheke kintu kimukubazaho kugamba tingo soko hilingo omusajja omunoba no ikara nogako ogumi oba ino ekintu kyo bayino omukano kyakya kimukule omusajja nakantama kandi gani gamba gamba kule kintu fa Omuntu kakanchumba akutama. okuyaga nunga mtawo ratali ni wamanyire habo kuba omusajja mbolinze nti Nokutabimu. gujikilo laho ogumira Okikenga. n'omusajja Nokutabimu. w'okupratikikora Nyokuhilinga. nyoti nkulinza Kuhilinga okwange okwengira ko mwaitu okuhilinga okwange nkukenga nti Tokunanga. nti bwokubwa tulemerwe hano I go back to my father's house no we have space ninyiha time I conceive ebintu ebibaireho nkabimanyira like nkabikaliramu and then I get healed nkamanya nti nobundagenda mu relationship ni mazima tingenda kuba Togenda kufocusinga. kujuza omusaijo owumbaire nawe kwa ekintu Abo kiri kimanyiwe. kimu iwe ojja kuba obwongo bwona ne bwikara because we've had issues Okigenda. only naba mu relationship n'omuntu ondi nagamba ex wange yankoleraga kino ex wange kandi yankoleraga kino ex comparison wange ege ate aho ogenda nesigire gya kusanga kutuwamaka. exo kyamwetaaga mbunyowe you moved on before healing mbunyowe omanyire boyfriend kingendera onyabaire kyona nyina yamudetaga ebimuli buli kyasabiti nantwala out busurprise obwo bubank alerts obwo nibuyijja osangire alemani tamanyire ebyebimu okwaba atakahikirwe okura abaana halo gamba nti ngu you're moving on Alemani. nyowe if I'm to move on I make sure omusajja wunkufuna akusinga holi tingenda kuruga hano tingenda kuruga bagamba olwe mu bisabo gende mu nyekyo tinkikola ogia kumanya Nkuruga otaku hano. musingo otakayikaire kunaka Kandi omuntu abasajja okumusoma behindula n'abakazi behindula omusoma oli munju omusajja ono orumu nokenga bikigenda omaiso omuntu wena kumwetegereza kulungi kumumalayo Harubaju. nikyo bakugambira muba muli mu dating ekintu kyona ky'omuntu aba nakukola mu dating aba nagenda kitayimuzinga mulagenda mu marriage what does that have to mean nti ekyakukwolekya ne mu datinga it may similarly be the same as ekyala kuolekya baitu kijja kuba kyeyongeiremu glorious so you don't have a kudatinga guarantee eyogamba ngu kuba mweno dating period en eba impression kuba kuimpressing omuntu kumusemeza kamukolere kinu anyikirize nkole kino mu keeping around Bali Muri mukuta mukoti mu- marriage we mu paba. dating. But the moment you enter the house baitu ati glorious eki kyogamba manyambo movingire on nikimanyisa tingenda kusuwererwayo obwire obwo n'obu kyonka nkuba nyina agenda n'omuntu ondi Okikenga? no titugireka titubireka nkyakugambire obwire obwo obwire obwo niko kikwetaaga me I'm going to marry once and I will marry right. in Jesus name I will be one man's wife. Gamba mina. Actually tindiba mukazi in Jesus name ayaswirwaho
Glorious in Jesus name. Mwasekaja yakera yaswerwaho mwa Amiri. No. I'm going to be this woman. Predict that kumanya bakwa abasajja bano omusajja okusamutwa no rally 100% no hika kulina hinduka kandi okuba mulava ebintu tubirora tulora birongire ya msabira ahinduke no kusiba tusibe we shall pray and he will change and also he will pray for me ite mpaka tugenze no musajja nanyo kuba nyetago omusabi ite mpaka tumuvingire on ekintu obukikuba kinjwa hize nkuba nyina kumuvinga on ebintu okara ninjura amaziga manya biki emwibiri no nyonja kulinda I give myself time. Exactly. Wamata bali mu comment section iwo kutekereza ki. Wako relationship ogya kuba na backup plan oba ojja kuboli no musajja ogwo mubara kuchawa ofuna kaire o healing then ogende mu relationship end. Obogenda kwa relationship oina ho kwirukira already. Mutugambire ebitekerezo byanyu hansi mu comment section nawo. Tomanye ki okubaza kisa kubali omuntu ali mu situation niye mwegyo kandi nikimuhereze ki okwega. Yes, abashede maka sente kya lero bali ba Cabs Juice, Bunyero's Finest bali nyuma ya Stanbic Bank. Okusaba kubafuna namba ze simu 0788 893 894 nkaga na mkaga. Airtel 0704 15 32 3 aho ojja kuba nofuna Cabs Juice. Nteka nzaite ya kya lero eba Kitara Girls Kitara TV buli kya sabiti esaha 10 Rwebagyo eba ne premiering ni mubaho nimusobora kutura subscribing following liking byona mutareba no kujja Jepro mufune yeki print mutebwa kutera akadako akade mukakone so that no tura to dropping the seasons ezindi oba episodes ezindi muba nimufuna ki notification Kitara TV eteireyo program endi so mbaye chance omwana wa Masindi abamasindi nyo namba tumiro mwebale kutwenda mwebale kutuhagira mwebale kurura show ya iteno mwebale kusupporting nkanyowe chance aba makeup nywe nabakwenda kwega makeup nywe na mbesere abakwenda wigs nkakano kamukorora hamtego ange mwije nyo kusima ba Cabs Juice mwebale munaka juice kano ka juice niko bana inyo ka juice tabagendeye karungi muno karungi cyari mugende mu muhagire ali aho inyuma ya Stanbic Bank then kusima Kedi Fashions anjwekezege kutumira abakira tete inyo na cyari mwebale kungonza mwebale gonza na program eno Ninyo Sharon wanyo wa Fair Price Boutique bambi mwebale no kutugonza eta Kitara Girls bara mutu following mutu liking mutwetage nete twetwonyine mutabebeirwa ka outfit karugira Fair Price Boutique aka makeup ninyonye inake eteire akasoke karugira Heavens enyuma ya Nsam Hotel aho. Thank you for watching. Yes. Muteba ku following Kitara TV. Program ezindi zigenda kuba nizija. Program empya ezindi zitahire mu nebinde bihyaka bikuija. Tiwe kwena kwekora wekumire werindire Kitara TV otarugaho. Kitara TV kwegesa kumanyisa.